Mwiriwe kandi mwese abandi mwaramutse ukurikije igihe uzabonera ikiganiro cacu. Ndabifuriza amahoro y'Imana ngo umwami Yesu aganze muri mwe. Wenda hari abo bitameze neza ndagumurije bizagenda neza. Abo bimeze neza nabyo mukomeze muryoherwe kandi ibihe bikomeze kurushaho kuba byiza. Hanyuma ndatinze ndongera mbasabe gukora subscribe umuntu wese kurikira ikiganiro cacu. Byukuri n'inkunga tubasaba kandi korwa rimwe, niba warakanze rimwe ukayikora birahagije, warakoze. Wewe uhuye n'ikiganiro cacu bwa mbere ni Pastor Gasore Rugaju official, aho ni uzaza udukurukiranira. Ndazi tuzasanga ibiganiro byubaka kandi nanagusaba nanone gukora subscribe. Turi mu kiganiro cyitwa ngo na amateka y'intumwa Pahuro, igice cyacu cya 4. Waganira ibice bitatu, wabikenera wabibona, bivuga amateka ye. Inyuma hari icya mbere, hari icya kabiri, hari n'icya gatatu, byose twibanze ku mateka ye, ubuzima bwe, inzandiko yanditse, bene ibyo ngibyo uzabibona. Cyane cyane ndahamya ko benshi abatwandikiye byabagiriye umumaro. N'ubundi kandi ndifuza ko iki naco mugikurikira kandi Imana yo mu ijuru ibaho mugisha. Twashojejo ikiganiro cya gatatu cy'urugenzi rwa kabiri rwa Pahuro. Tuvuga ko yavuye muri Efeso ahasiga Prisca na Aquila, abadiyakoni yari yavanye nabo i Korinto, we aje Yerusalemu muri Pentekoste. Yavuyeyo aragarukaza muri Antiokiya ya Syria nkuko twabivugaga, aho yari afite icicaro. Yarahavuye nanone atangira urugendo rwa gatatu rw'ivugabutumwa, aje ahitwa i Galatiya. Ageze i Galatiya arababwiriza, arabigisha, kuko intego nyamukuru yamujanaga kwari kuvuga ubutumwa, kwari kwemeza abantu, kwari guhindura abantu bagahinduka. Yarabikoze, arababwiriza, baremera, ahashinga itorero. Bukeye arahava aja muri Efeso. Ahitwa muri Efeso abantu benshi nyine baza bahasoma. Abantu urwandiko yandikiye aba Efeso, abantu benshi baza barusoma bararukunda. N'urwandiko rumwe rwiza mu nzandiko ze. Ari muri Efeso rero yahasengeye amezi 3. Muri ayo mezi 3 yasengeraga muri Efeso, haza abantu batuka izina ry'Imana, baritukira mu rusengero, niko novuga mu sinagoge. Batuka Imana, abantu benshi barabashigikira, abantu benshi barayoba, ariko afata abantu bake abajana ku ruhande, akodesha inzu. Ahakodesha inzu ku mugabo umwe, arangije kuyikodesha atangira kuhigishiriza. Biza bivuga ko yahigishirije imyaka 2. Bavuga ko ryo shuri rya Bibiliya rya mbere ryabayo. Arabigisha neza, abantu barongera kandi barahembuka. Muri ico gihe yabigishaga nanone, urumva ko yaremaga amatorero cyane, aho yaharemye amatorero menshi muri Efeso. Yajagaha abo bose ababwira ijambo ry'Imana, agenda ashinga ibijiji muri Efeso hose. Hanyuma rero araho muri Efeso aza kumva amakuru yaho yavuye i Galatiya. Yumva ko abagalatiya bajemwe abantu bamwe, abayuda baza kubayobza. Barabayobza bababwira batese Pahuro azayigisha ibyo izindi ntumwa zitazazigisha. Batazayigisha ibye ntawe uzi ibyabamo. Bati kandi we si intumwa. Bati kandi ntiyahamagawe nk'izindi ntumwa. Bati none uhereye uyu munsi mugende mwiheburire, muve mu byo murimo, musubire mu mihango ya Mose. Kukuriya ntawe batuka Pahuro, baramutuka. Abagalatiya bamwe barabiyoboka, baragwa. Abagalatiya koko baranamuka, bose bava mu byizerwa, hafi ya bose, nubwo mvuze ngo bose, abenshi baragwa. akiraho rero muri Efeso
aho ngaho yihata kwandika urwandiko rwa gatatu. Twabonye ko yanditse inzandiko zibiri mu ivugabutumwa mu rugezi rwa kabiri, urugezi rwa gatatu yandika urwandiko rwa gatatu rw'Abagalatiya, abandikira amagambo akomeye cyane muza musoma mwese. Arabanza yisigura ku makuru bakiriye, ku makuru bumvise, arababwira ati arivuga ndi intumwa. Warangiza arababwira ati umuntu wahaye Pahuro, wahaye Petero kubwiriza, akamuha guhaguruka akabwiriza abakebwe abayuda cyane nibo yavugaga, akababwiriza, uwo nguwo niwe naje wampamagaye ampa kuja kubwiriza abadakebwe. Bityo rero arisobanura neza ngo amara arababwira ati ariko mw'Abagalatiya mubwira ikibazo nyabana, mwebwe muzi umwuka n'abasiganye, muzi ukuntu nasize muhaye mwuzuzwa mumeze neza munezerewe, none mwabanje iby'umubiri iby'umwuka muherutse iby'umubiri, mwatangizanyije umwuka n'abasiganye, none murangirije mu mubiri. Nibwo yari kwabandikira ngo ninde wabaroze, mwararozwe, ninde wabaroze mw'Abagalatiya, murasarira mwebwe ngo neretse Kristo nk'ubambwe, kamuzana nkamubashira imbere nk'ubambwe. None ibyo nibyo mugiyemo. Arabacaha cyane, yanditse urwandiko rwo kubacaha, ararwohereza. Akiraho rero muri Efeso amenya ko i Korinto habaye ikibazo naho. Ayo Efeso yari amaze kuhakora umurimo cyane, ni ngaho hari siyeje noneho muri urugezi rwa gatatu. Amenya ko i Korinto habaye ikibazo, habaye icyaha cy'ubusambanyi. Murangiza kumenya ko ico cyaha cy'ubusambanyi cokamye muri Efeso cyabaye kinini, abandikira urwandiko rwitwa ngo ni urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, ariko ntirwashika rutakaranzira, ntiruza ruvugwa, ariko nusoma mu nzandiko ze yagiye aruvuga, ararwandika ntirwashitse. Ubundi ndaza kugusobanura ko inzandiko yandikiye Abakorinto yabandikiye inzandiko enye, ariko zibiri nizo dufite, urwa mbere n'urwa kabiri, ariko mukuri urwo dufite ni urwa kabiri n'urwa kane. Ni urwa kabiri n'urwa kane, yes, kuko urwa mbere n'urwa gatatu zatakaye. Urwatakaye ni urwa mbere, ariko urwa gatatu ndarugeraho urarwumva. Dufite zibiri ariko hatakaye izindi zibiri. Abandikira urwandiko niko narimvuze, ashaka kubacaha ku cyaha cy'ubusambanyi, ariko ruratakara, tirwagezeyo. Impamvu nyine ntizazivugwa, ntizizwi cyane, ushobora kukwanaliza cyane ko nta makuriyeri elegitoronike yari ahari cyangwa amaposita, nta bundi buryo bwari buhari, bishoboke ko rwoba rwaratakaye cyangwa ubundi buryo nyine. Ayo makuru amugezeho akiri muri Efeso, asurwa n'Abakristo nanone bavuye i Korinto, baza kumubwira ikibazo cyabaye cy'ubusambanyi, bati habaye ibintu bitatu bikomeye biteye isoni mu Korinto. Ikintu cya mbere hari ubusambanyi, ikintu cya kabiri gihari Abakristo biremye mu ibice, bafite ibice bitarabaho. Bamwe ngo ni aba Pawulo, abandi ngo ni aba Apolo, abandi ngo ni Abakristo, abandi ngo ni aba runaka. Utugugu twarabaye, bamwe ngo ni uyu bemera, abandi ngo ni uyu, bamwe ngo uyu niwe yari intumwa, undi ngo ameze gutyo, undi ngo, bati hari akavuyo. Abo ni Abakristo bamusuye. Bati n'ikindi gatubwira ngo tukubwire, bati basigaye bashaka kuburana n'abapolisi. Nikivyubu kandi basigaye baburana amakanisa bakaja nyine mu batizera, bati basigaye baburanira mu bapagani bakaja mu bapagani. Ico kintu kirasebeje ni kibi. Ibibazo by'amakanisa biza bikemurwa n'amakanisa, ntibiza bikemurwa na leta. Mu gihe yibaza kuri ico kintu, abona urwandiko rundi ruvuye i Korinto rumusanga muri Efeso, rufite ibibazo rwamubazaga, kuko yari yarahabwirije naho. Abona urwandiko ruza rumubwira batese Pahuro, turagira ngo dusobanurire kubyo gushaka no gushaka. Ati ikindi utubwira no kurya inyama ziterekerewe n'ibiki ko biduteje akavuyo hano. Ababwira ijambo rikomeye, arababwira ngo jewe Pahuro nozirya nta kibazo, ariko nanje nzibuzwa n'Abakristo batoya. Bivuga ngo uyu muntu yamaze kwizera hari ibintu bimwe bitomubera imbogamizi, ariko arabacaha kugira ngo batagira abo bagusha, ubwo batazirya bari mu kubagamba mugende mubireke. Bamubaza ikindi ibyerekeye kwambara ibitambara by'abagore, ibitambara, kubera ko yari yabwirije muri Efeso, muri i Korinto, ababwira ko muri Kristo Yesu nta mugabo nta n'umugore, muri Kristo nta mugabo nta mugore.
abagore tiyo nuko bimeze bamba bambura ibitambara, abagabo bakabura ati nimwambara ibitambara mwoka byarabo batoya. Twarabwiwe ngo nta mugabo nta mugore muri Kristo, twese turi kimwe turaresha. Bati rero nta mpamvu yo kutubwira ngo twambare ibitambara. Ico cari kibazo naco cari muri ubwo rwandiko bamwohereje abikorinto kuvuga ngo abisobanure. Yarabisobanuye, yarabwiye ngo nimba umuco wanyu wemera kwambara igitambara, igihuta wambaye urasa n'ucumuye, igihuta cyambaye urasa n'uwacumuye. Kandi nimba umuco utabihana nta kibazo. Nico gituma umuco abaza bashaka kuvuga ngo umuco utica ubukristo ntacyo twaye. Umuco mubi ni umuco urwanya ubukristo. Ico giharababwira ngo umuco uvuga arico kizabakemura. Nimba umuco wanyu abakorinto uvuga ngo abagore bambara ibitambara, muzambare. Kandi nimba udafite ico uhungabanya, ubwo rero bireke kubatwara umwanya. Ikindi bababashije banditse babazaga ngo iby'impano z'umwuka, bakabaza ngo ese iruti yindi mu mpano zose zibaho ni izihe? Yarabasobanuriye. Ikindi babazaga kubyo gupfa no kuzuka, bakavuga bati abantu barapfuye, waragiye abantu barapfa, none ibyo kuzuka nuhe mubiri bazazukana. Yasobanuye neza, nzambikunda cyane ko ndaca hejuru. Afata urugero rw'imbuto dutera, kwa kundi uzuyifata ukayishiramo atari nziza ikabora, yamara kubora sinzi nibaza vono kugondora no kugira ute imbere hakamera akandi gasha kakamena ubutaka kagasohoka kakazana umubiri mwiza uruta ya mbuto yari ifite. Arababwira ngo niko nabo bapfuye iyo mibiri bari bafite si myiza izobora, ariko nimara kubora bazazana indi myiza cyane. Ico naco aragisobanura gutyo. Aracohereza, tiyacohereje ngo abasubize kuko bari banditse urwandiko. Yandika urwandiko, tubonye urwandiko rwa kangahe? Urwandiko rwa 4 yanditse. Yandika urwandiko rw'abakorinto ba mbere ari rwo dufite. Nurusoma ibi byose mvuze uzabisangamo nibyo yari masubiza, abisobanura ababwira ko yumvise yari amakimbirane n'ibiki, nibiyandikaga basubiza ngo amare kurwandika rwa mbere rw'abakorinto, ariko nabasobanuriye ko ari urwa kabiri hari urwari rwatakaye. Yari yamenya amakuru ko rwatakaye, yandika ngo amare kurwandika ararukurikira rwa mbere rw'abakorinto. Ararukurikira rwa rwandiko, agendaga kurusobanura no kuja kubahonya ngo ashike banga kumwakira. Bama bamubwira ati tugushaka, yaje habakanga, baramufungira Pahuro kugeza ubwo yagarutse. Agaruka babaye, asubira muri Efeso. Yarababaye cyane, asubira muri Efeso atameze neza, atishimye, asubira gukorayo umurimo. Ngo agereyo yandika urwandiko rukomeye. Ni nako ubusobanuro bwa Bibiliya buzabuvuga. Nunasoma muri Bibiliya abakorinto ba kabiri ibice 2 n'umurongo wa 4 uzosanga aruvuga urwo rwandiko. Yandika urwandiko rwagatangaza ruremereye, aruha Tito ngo arutware, arujane Korinto. Urwijani ruzorushitse tazotakana. Tito ararujana ararushitsa ararubaha, batangira gusoma ijambo rizaritangaza. Ngo bararusoma abantu benshi, ngo bumva ukuntu rukarishe n'ukuntu ruremere, kuko yabacahaga yizinukiriye, bumva yari afite uburakari ko batamwakiriye kandi ari we bemeje. Arabandikira baravuga bati urwandiko ruzotuzanira ibibazo. Muzi icyo bakoze? Bararunyitsa rurabura. Tito aragaruka musanga muri Efeso, aramubwira ati ikibazo cyarabaye. Rwa rwandikoga bararusomye ariko babujije uburyo, ntabwo rwa rwandiko rwigeze rukora. Amaze kumubwira rero ayo makuru, nibwo yanditse urwandiko rwa kabiri rw'abakorinto, rwa 4 noneho ngira ngo murabisobanukiwe. Yandika urwandiko rwa kabiri ruriho ari rwo tuzadusoma ngo ni urwandiko rwa kabiri rw'abakorinto. Arwandika amaze kumenya ko hari urundi banze gusoma. Zibaye zingahe? 4, ariko 2 navuze ko zitabonetse. Izi 2 nibwo yanditse uru rwa kabiri urudufite. Rubaga rubaye urwandiko rwa 5 Pahuro yanditse. Nababwiye ko nzabasobanurira aho yandika inzandiko nuko yazanditse zikurikiranye n'icyamuteye kuzandika. Ndagira ngo iki naco muracumvise muragisobanura. Yandika urwandiko rwa kabiri rw'abakorinto ararwohereza. Wamare kurwohereza yararukurikiye, ashikeyo baramwakira. Ntibasubira kumwanga, baramwakira, baramwishimira, arababwiriza, arabahugura.
aho i Korinto rero yamaze amezi atatu hakora uwo murimo mu byishimo kuba mwakiriye nazanzandiko gahazigisha urumva zisobanura. Aho ngaho rero niho yanditse urwandiko rwa kangahe, rwa gatandatu, yandikira abaroma. Nusoma abaroma igice cy'ikenda uzabona uwo yaruhaye, umugore yaruhaye ngo arujane. Hari amatorero amwe Pawulo yandikiye atagezemo atabwirije. Nzabibabwira, si buri torero yandikiye yabwirije yatangiye. Hari amatorero amwe atatangiye ariko arayabwiriza. Rero yandikiye abaroma ararubohereza ari Korinto. Rero amaze kwandika urwandiko rw'abaroma ari Korinto, ava i Korinto agaruka muri Efeso. Ariko agarutse muri Efeso ntiyahatinda, ahita hatambuka muri Efeso aja ahandi hitwa ngo ni Mileto. Ariko naho muri Efeso, ariko mu wundi muhana hitwa ngo ni Mileto. Ajayo ngo amare kugerayo ahamagaza abakuru bose b'amatorero, abapasiteri bose, reka riko muzika, abapasiteri, ababishopu, abamusenyeri, bose arabahamagara bamusanga i Mileto. Inkuru zinezeza mu nkuru zose kandi izinereka ubutwari bwa Pahuro. Izingeza ahantu iyo nsomye aya makuru. Ubwo ayo makuru mbayivuga usome mu gice cya 18 n'igice cya 19 mu byakozwe n'intumwa. Nababwiye ko biri muri Bibiliya 19 aho ngaho ukomeze usoma ayo makuru yose urayahasanga. Guhamagara abakozi bose arabahuza bahuriza i Mileto. Ngo arababwira ngo mbahamagara ibintu bigera kuri 4 nimba mbyibutse. Arababwira ngo icyo mbahamagariye cya mbere ngo ndagira ngo mbabwire ngo mwirinde ubwanyu, muzamwihesha agaciro, mwitware nk'abakozi b'Imana, mwitwararike, mwirinde neza mu buryo bwose bushoboka. Cyo ni kimwe ijambo rya kabiri. Ndabasaba ngo no kurinda uyu mukumbi mwahawe, mwirinde ariko murinda n'uyu mukumbi, muwuragire neza, muwubwize ukuri, muwerekere, muwuteshe, muhugure, ndabihanangirije. Ijambo rya gatatu ababwira ngo kwagiye kuje Yerusalemu. Ngire Yerusalemu ariko ngo sinzi bizambaho, yavuze mu marenga. Ariko ngo umwuka wera undi urya nahawe ngo hari icumpamiriza ngo nuko ingoyi n'imibabaro ngo bintegereje muzasomaho ngo mu midugudu yose y'i Roma. Donc mu midugudu yose ndategerejwe, mu midugudu yose i Yerusalemu ndategerejwe inkoni iki nanze kuja mu madetaye ngo mbe nkubasomera aho yakubiswe, ngo mbe nkubasomera ibyo bamukubise, nabonye ko bizotwara umwanya. Ariko aravuga ngo ndabizi ko zose ngo bintegereje. Abapasiteri bati no, ibyo ntitwobyemera, reka nyabuna, ngo baramubuza niko birizi ivuga. Arababwira ngo sinitaye ku bugingo bwanje, ngo no gupfa ngo nzi ko nzapfa, ariko ngo nsohoza umurimo natumwe. Kora ivugabutumwa ariko pfe. Arahava nuko sezerana nabo birarangira, aja ahitwa i Kaisariya. I Kaisariya ku mugabo witwa ni Filipo, muzamusangaho. Yagiraga abakobwa bane bazaberekwa n'umugore we. Mwabo hari igitaramo bene cakindi, igitaramo nyaco. Ngo ataramamo haza n'umuhanuzi witwa Agabo, ngo barahura mu gitaramo barataramana neza. Wa muhanuzi ngo batangira kwerekwa, abo bakobwa bakaza bahanura. Pawulo ngo wa mugabo afata uwo muhanuzi ngo afata umukaba wa Pawulo awizingiraho, ngo aravuga ngo nyiri umushumi uku ngo niko azagirwa i Yerusalemu, uku ngo niko azabohwa. Ba bakobwa nabo baramusengeye nuko ngo baramubwira ngo nareke. Arababwira toya, niba ari no gupfa zapfa, ariko umurimo nahamagariwe zawukora. Sindinya urupfu, ati urupfu ntacyo runtwaye, niyemeje gupfa ariko nsohoze ico nahamagariwe. Ava i Kaisariya kwa Filipo aje Yerusalemu. Arazamuka abizi neza yabibwiwe, Imana yarabimubwiye. Tubonye ko i Mileto yabivuze, tubonye ko i Kaisariya kwa Filipo yari umudiyakoni watoranywe na ba Stefano. Bwa mbere batora abadiyakoni, Stefano nababwiye ngitangira wapfuye, bato wari abadiyakoni barindwi. Uyu Filipo nawe yararimo, kandi nawe afite ibintu yakoze nituzogira handi tugera tukamugeraho tuzobivuga. Ariko rero umva, ngo agere Yerusalemu
arafatwa koko arabohwa bamuboha imyaka 2. Imyaka 2 ari muri prison, imyaka 2 bitameze neza. Muri iyo myaka 2 kuko yari yarize asabo arajurira araburana ajurira, ariko ajuririra kuja i Roma kuwitwa Kaisari. Arajurira i Roma kwa Kaisari, ariko agenda boshe, agenda afunze, agenda atameze neza. Ngo agereyo muri prison bamuboha indi myaka 2. Murumva ko yaboshwe 2 i Yerusalemu, akajuririra kuja i Roma kwa Kaisari, akabohwa imyaka ingahe? Indi myaka 2. Ariko muri iyo myaka 2 yaboshwe tiyabuze icyakora, ahuriramo n'abandi bantu benshi, ahuriramo n'uwitwa Onesimo muri prison. Ariko yakaza ntangaza Pahuro bakaza bafata abasirikare bahe bakubita baboshe, akaza babaza ngo nubwo mwaye mungubita ukunguku mwaremeye mwakiriye Yesu ng'umwami n'umukiza wanyu, mwaramumenye muramuzi. Umusirikare uko ahamukubita ikiboko n'undi wamushiramo karaka amuboha, akamubaza batese umwami Yesu mbora ariko waramumenye? Iyo umumbora umuzi byanezezaga. Yavugaga ubutumwa no muri prison izindi mbohe, nababwiye ko igihe bari bafungiwe i Filipi baririmbye baranasenga, izindi mbohe zirumva. Kumva no kuvuga ngo zarabwirijwe ijambo ry'Imana, bararyumva bari Filipi. Aho hantu ngo aboshwa ahuriramo na bamwe hazavugwamwo uwitwa Onesimo wari wibye, nawe baraza bamuta muri iyo prison. Uzize ubutumwa afunganywa no wibye, yarijwe yibye shebuja witwa Filimoni. Bari baziranye na Pahuro. Pahuro ni wari waremeje Filimoni. Ubwo abwiriza uwitwa Onesimo areme. Warangiza musabira gusohoka, yama yandikira Filimoni urwandiko. Rwagatubonye urwandiko rwa kangahe? Urwandiko rwa 7 yanditse. Yama yandikira Filimoni urwandiko aruha Onesimo n'abandi. Yama mwandikira ngo Onesimo utarakugiriraga umumaro, ubu ngubu arawudufitiye njewe nawe, ngo ndamuguhaye ngo umwakire nkuko wonakira. Kurya mwakaza munakira, ngo ariko nawe mu mwakire. Ikindi ngo umenya neza ngo nuko nimba ukomeje kumubaraho umwenda wiwe, aramubwira ngo uwo mwenda ntumubareho, ngo uwumbareho nimba utemeye urwandiko ngo uwumbareho, ariko ngo umenye ko nawe ufite umwenda. Umwenda yaramubwiye amufitiye nuko ari we wari waramwemeje. Narakwemeje tiwobona ikiguzi unishura kubera ko nakwemeje. Rero babarira Onesimo nawe wibye umwakire kuko wonakira. Niko birizivuga. Aho ni muri prison. Yandika urwandiko rwa 7, urwandiko inzandiko zine nababwiye zo mwibohero, naho yazandikiye. Yandika urwo rwa Filimoni ararwohereza aruhaba Onesimo bararutwara. Yandika urwandiko rw'8 yandikira Abaefeso. Yandikira Abaefeso yarabonye urupfu rwe, n'abantu yakundaga, n'ahantu yari yarabaye, n'ahantu yari yishikira. Abandikira urwandiko ararubandikira ararubohereza. Ubwo nibwo haje Abafilipi baramusura. Bamaze kumusura nababandikira urwandiko rw'Abafilipi, urwandiko rw'9 arabandikira. Hari amagambo azabanezeza yabanejeje. Nasomye komanderi igitabo kimwe kivuga mu magambo 4 yabakozeho, ngo banezezwa n'ijambo rivuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo ngo nubwo yabanje kuba Imana, ariko ngo ntiyabonye ko kuruhana n'Imana ari ikintu cyo kugundira. Iryo jambo ngo ryabakoze. Irindi jambo ryabakozeho ni ijambo yabandikiye, ni naryo jambo rikuru ry'igitabo c'Abafilipi. Ni ijambo rivuga ngo mwishimire mu mwami iteka. Yewe ngo nongeye kubivuga ngo mwishime. Iryo jambo ngo rirabahumuriza cyane, kuko yari yarababwirije arabemeza atangira itorero i Filipi. Noneho ngo bamubone bahaye bamurira ngo ari mu ngo yindi bimeze neza, iki ngo babona arabandikiye ngo bishimire mu mwami iteka, ngo yongeye kubahata ngo bishimye, kandi ineza ngo yabo imenywe n'abantu bose. Yaravuze ineza bamugiriye kumusuraho yarari. Yandika urwo rwandiko nani mbabwiye rw'9 yandikira Abafilipi. Aho ni muri ya prison ari nababwiye y'imyaka 2. Arangize rero yandika urwandiko rw'10 yandikira Abakolosayi. Abakolosayi siwe wababwirije, ni inkuru gusa baje aho mu prison. Abantu bamwe bagendira Amakolosayi baremeza muri barya bari barabwirijwe ngo bagere bababaza ibibazo birabananira, baza kugendesha Pawulo inama. Nibwo yanditse urwandiko rw'Abakolosayi. Aba yanditse inzandiko 4, aba yujuje inzandiko 10. Nagira ngo mwabikurikiranye uko nabisobanuye mu nzandiko naho yazandikiye.
izi nizo ziswe ngo ni inzandiko zine zo mwibohero. Inzandiko nyaraka za kifungoni, barua za kifungoni nizi zine mvuze, naba Efeso, naba Filipi, ni Filimoni, naba Kolosai. Izi nizo zujuje inzandiko 10 niba mwakurikiranye azandikiraho yarabohewe imyaka 2 yajuririye kwa Kaisari. Akiraho rero arabohorwa, agira amahirwe arabohorwa, ariko yamaze kwandika izo zandiko. Ngo amare kubohorwa atekereza kuja gutarama i Makedonia. Mutekereze Filipini mvuga i Makedonia, kubera ko hari itorero ry'inkora mutima niryo torero matorero yose atagira icyanenga. Aja i Makedonia, aja gutaramayo. Washike agirira ibihe byiza, aratarama. Ahandikira inzandiko zibiri kugira ngo twuzuze inzandiko nababwiye ko ari 13 murabyibuka mu kiganiro cy'ubutangira. Ahandikira inzandiko zibiri aho ngaho i Makedonia. Yandika urwandiko rwa mbere arwandikira Timoteyo, nirwo rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo. Ico gihe Timoteyo yarashumze itorero muri Efeso, aramwandikira muzorusome muzorwumva, mukazamugira ubute muzamusoma igitabo mu kimari, uzasoma urwandiko rwose rwa mbere rwa Timoteyo. Aramwandikira ngo arangize kumwandikira, yandika urwandiko rwa kabiri arwandikira Tito nawe yari umushumba Ikereti. Arabandikira babwira ngo icyatumye usigwa aho Ikereti nukugira umutunganye ibyasigaye bidatunganye. Hari ibyo ndujuje no kugeza ubu hari bitaruzura, bikureba wa muvugabutumwa, bikureba wa mupastori, bikureba wa muntu ukunda Imana, birahari n'ubu bitaratungana. Urwo rwandiko rurakureba nawe ngo ugira ibyo utunganya byasigaye bidatunganye. Yandika inzandiko zibiri ubwo ari Makedonia, urwa Timoteyo rwa mbere n'urwandiko rwa Tito. Izo nzandiko arazohereza. Akiri iyo nanone yaje gufatwa arabohwa. Yaje gufatwa arabohwa, bintu bibabaje cyane. Bamujana i Roma, aboshe nabi, bitameze neza. Yego, bamujana i Roma bitameze neza, baramuboha. Aragenda igihe ari i Roma, yandika urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, ari rwo rwandiko rweneza inzandiko 13. Nirwo yanditse rwa nyuma. Urwandiko rwa Timoteyo rwa kabiri rwari urwandiko rw'impuruza rwo kumubwira ngo ngiye kugenda. Nibwo yamwandikiye, aramwandikira amubwira ngo kuko njewe maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe ngo canje cyo kugenda kiregereje. Yaranavuze ngo kirasohoye, bivuga ngo urupfu rwe kararubona. Aravuga ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo. Ikindi ngo narinze ibyo kwizera. Izi ntambara zose zari ko zimpiga Timoteyo we, ndakumenyesha ko zitashakaga umubiri n'ibindi, zashakaga kwizera kwanje. Ariko ngo narinze kwizera. Iyi ni inkuru nzangeraho nkumva amarira mu mutima wanje. Aramubwira ngo narinze kwizera. Abenshi intambara tuzatugira dutekereza ko ari intambara zihiga imibiri n'ibindi, ni intambara zihiga kwizera gusa. Ibyo byose uzubona bikuzaho ni bihiga kwizera, kandi nibikugukuramo bizokurekura. Uririmbe, wigishe, usenga, ariko utagifite kwizera. Pahuro ngo aguhagararaho. Iyo Pahuro aje kwihakana akavuga ngo nihakanye Yesu, ntaba yarakubiswe, ntaba yarafunzwe, ntaba yararajwe imuhengeri, ntaba yararaye nabi, ntaba yarageze ubwo akomwa n'inzoka, ntaba yarimwe ibiryo, ntaba yarashiriwe amasomo mu biryo, ntaba yaritanzwe, ntaba yaratezwe n'abayuda ngo bamwice, ntaba yarasebejwe, ntaba inyigisho ze zararwanyijwe. Ariko icyo byashakaga kwari ukwizera. Aguhagararaho. Yandikira Timoteyo ngo uzusure ngo meze nk'ibisukwa ku gicaniro. Narwanye ngo intambara nziza, arirata aramubwira ngo narwanye intambara nziza, kuko iyo turi mu kwizera tuba turwana. Arirata kiriho rwa ndakumenyesha ko narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera, kandi ngo narangije urugendo, ndarurangije nta deni nsigaje. Aramubwira ngo igisigaye ngumenyesha ngo mbikiwe ikamba umucamanza utabera zampa kuri wa munsi. Bati iryo sindishidikanyaho, iryo ndaritegereje. Pahuro iyo nzu y'imbohe ntiyayivuyemo,
yarapfuye yitwa n'umwami witwa Nero, amwica amuciye umutwe, amuciye igihanga agikuraho. Pawulo arapfa, Pawulo arataha. Pawulo yaragiye, Pawulo yaratashe ari mu ijuru. Yapfuye muri 67 nyuma yo gupfa kwa Yesu no kuja mu ijuru. Amateka ya Pawulo ndayarangije. Naguhereye igihe yavukiye, nguhereye nshoreje igihe yatahiye. Kumenyesheje ibyo yakoze, kumenyesheje imirimo yakoze. Umukozi w'Imana araturinze. Hari umuririmbyi waririmbye indirimbo tutazatekerezaho cyane, yaravuze ngo mumenye ko dukinira mu kibuga abandi bakiniyemo, kandi ngo izo ntwari zo ngo zitwaye neza mu kibuga. Aravuga ngo ntacyo tuzireguza, ngo kuko abo nabo bari abantu nkatwe. Pawulo yari umuntu nkatwe. Ntabwo Pawulo yari Imana, ntabwo Pawulo yari umumarayika. Pawulo yari umuntu nkanje nawe. Pawulo yari umuntu usanzwe, ariko ayo makuru se yose yayaciyemo arangiza urugendo. Ayo mateka yose azagufashe ahindura ubuzima bwawe. Nimba hari intambara wawucamo, nimba hari ibigeragezo wawucamo, nimba hari inkono wawukubitwa, nimba hari ibitutsi wahayutuka, nimba hari inyigisho wigisha zigahinyurwa zikavuga ukundi, nimba utanemerwa, umenye ngo urwo ni urugamba. Icyo ukora, shikilia imani yako, kwizera kwawe ukuzigame, kwizera kwawe ugukomeza. Iyi ntambara uzayirangiza. Shoje amateka ya Pawulo mu byiciro 4 cyangwa mu maserane ari kuri YouTube, uzayareba. Pastor Gasore Rugaju igihe cyose azagufashe kandi ahindure ubuzima bwawe. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri chaîne yacu, ndagusaba gukora subscribe ndetse na commentaire na share. Umugisha w'Imana ubane nawe, we uzanumva. Umugisha w'Imana ukubeho, we uzantegera, we uzategera aya mateka. Ubuzima bwawe buzahindurwe, bwongerwe mu imbaraga. Izo byose ucamo bizabi bisanzwe, uzabone ko ari ubusa, ko hari undi wabuciyemo. Ubwiza bw'Imana bukumurikire, Imana ikurebesha amaso y'imbabazi. Umugisha w'Imana ugutaheho, ibibazo ufite bikemurwe, ingorane ufite zose zisubizwe mu izina rya Yesu, kugira ngo urugamba uzarusoze amahoro. Intumwa yacu Pawulo, intumwa y'abanyamahanga yataje, tuzabane nayo kuri wa munsi, kandi tuzabe dufite ibigwi kibi muvuze, kibi bibiri bimuvuga, kibindi ntabashe kugeraho nawuzi. Uyu munsi rero turi mu mwaka w'2024, amatariki na amatariki 29. Imana y'amahoro ibeze rwose, ndabasezeye. Turi kumwe ni kuri chaîne yacu. Mahoro y'Imana abaganze. Amen.